APR yagaragaje weakness na match iri hasi ku ikipe ya Etincelle. Yari match umutoza wa Etincelle yarahakaniye Beken, yari yavuze ko APR idakanganye kandi yiteguye kuyitsinda ku kabi n'akeza, yiteguye kuba yayereka umuryango wo gutsindwa n'intsinzwi ku rwego rwo hejuru. Rero Etincelle igaragaje yuko ishoboye kandi yishoboye kijyanye no gushobora ikipe ya APR. Turibuka ko no muri byashize yagiye banganya 2-2, ngira ngo ni Darkonovic wari uhari. Gusa ni ikintu gikomeje kugaragara muri APR, niba ari ubushobozi bw'abatoza, niba ari ubushobozi na psychological y'abakinnyi ba APR, ariko hakeneyemo umweyo. Muri APR rero haranavugamo umweyo n'agahinda ku ikipe ya APR, ariko nk'amwe nk'abasportif mu bantu mureba match APR kwihemba abakinnyi babo neza, APR ushobora kuba yashika umukinnyi ukomeye nka Miriam Togwimera ikazana abakinnyi b'ibihanyaswa bite amandazi n'imoneki. Rero mu kiganiro abafana bagiranye n'itangazamakuru bijonditse umutoza ngo bakumbuye Adiri abadiri, gusa mu by'ukuri ugendeye kuri Kanyarwanda Adiri yari afite currently ukagendera no ku bakinnyi ubu ngubu umutoza Shoaib afite uwabaha umuntu bita Adiri, hari talent yagaragaza. Rero urebye mu ikipe ya APR harimo ikintu bita ubunebwe. Tujye tubona iyi wundi ikipe ya APR uburyo bwose mugaragara yuko nta idatoje. Ubu ngubu ushobora kuba wavuga ati Taleb umukinnyi yasa nkaho yakoze tukavuga ati umukinnyi turamusingiza bitewe n'ukuntu yamuzamuriye izina. Ubu ngubu Darko nubwo yari umutoza ugira ubwoba no kudefanda, ariko izina Watara yadusigiye izina Watara, ubona ko hari ikintu rigize rikoze risa nkaho ryigaragaje. Twongera kuririmba APR ifite umwataka, wagenda ku mutoza Adiri umwongera ngo Casemiro niwe usa nkaho wamucreatinzemo currently yo kuba mu nimero 6 wa original cyangwa mu bagezweho byo gukina bijyanye no gukina zone ya 6. Agira ngo kuba ari muri Al Nassr ni ibintu atapfuye kugeraho, gusa yarabikoreye. Rero ngira ngo Taleb kijyanye n'imitoreze ashobora kubana neza n'abakinnyi, yego yabagurije se, ariko ntibaza APR itaza kure match 5 muri shampiyona. APR isezererwa na piramide nk'umwana, agira APR irajya hiragana. Rero nk'ufana wa APR ikintu ukwiriye kumenya, hari kufana n'agahinda, gusa kugendanye na Taleb hari ikintu ababima kijyanye no gukora resulta. Ngaho nawe umbwiza ukuri nk'ufana, nyine tugerageje kumvikana isongeye ndi kubaganiriza APR ku kuntu nyibona, ukuntu igaragara. Nk'ubu APR niba ari ikipe yo kujya kuraswa 2, tega tugende muri uno mwaka ikipe ya APR muribuka match irimo Sanzu ukuntu yatsinzwe ibitego 3, iza gukora comeback itsinda 2, ariko APR ubu koko ntabakene kurya ikipe yo gutsinda ngo namusanze ibitego 3, wenda aho tubyihorere. Hari Hilal irashe 2, Etincelle noneho irimo iragwirirana n'inzara, iramo irasaba amadeni abakinnyi bari kwikopesha, byagoranye mujya mwumva inzara za muri Rwanda Premier League ngo iraje yitsinze 2. Urishuba neza uzi icyo ushaka? Ese wowe nk'umukinnyi wa APR we ntunagira isoni kuba uhembwa ibihumbi 5 by'idolari, umuntu uhembwa ibihumbi 300 nabyo abihembwa barubaru, bamubwira batamwizeza, ahamagara rimwe na rimwe ntibamwitabe, abakinnyi bagasiba imyitozo, araje kurasha ibitego 2 mu gice cya mbere. Ni ukurya bike, ni inzara, ni guhembwa, biterwa n'iki? Rero urebye urasanga psychological APR ahantu ipfira ntitoje, nta dushe y'ubutozi irimo. Nubwo Taleb yigeze asaba yuko bamujyana ku kibuga donc kuri stade Amahoro, ariko se twabonye ibintu Etincelle nuza bambe Kiyovu yamukoreye. Ngira ngo rero kijyanye n'imitoreze, rero nge APR ikintu tuyincengawe izana umuntu fitness coach, physical
biriya bintu by'amafizike nyine, umuntu akavuga ati umuntu asa nkaho ku kiryo akwiye kugabanya, asa nkaho akoresha imyitozo iri fiziko nyine, iri fiziko fitinesi koca nyine. Murabizi ko harimo abashinzwe imirire, harimo aba fitinesi koca, harimo n'abasayikorojikari nyine baganiriza umuntu bakabwira ko ibintu bakora atari byo, kuko APR ntabwo wazana umuntu w'imyaka 50 nawe kwiruka ntari kwiterura ukambwira ngo ni umufitinesi koci. Ibyo bibaho koko? Muri APR rero hakeneye impinduka. APR ntabwo ari abatoza baza kwandagariramo cyangwa kwandagaza. APR ni ikipe ifite amafaranga, APR ni ikipe ishibereho gushimisha abafana, guhuza abasivile n'abasirikare. None uzahuza abasivile n'abasirikare no gukora rezilita ya 2-1, kimwe nacyo cyabonetse nyine ari nk'amana. Ubundi APR iba iri kwerekana urwego rwayo. Yego mu gutsindwa bibaho, ntari Hilal yaratsinzwe mu Rwanda, ariko APR ni role model y'andi makipe mu Rwanda, niyo gakwiye kwiga gukora rezilita. Ariko uraza ugakwitwa nk'umwana, warangiza gushaka Rwanda Premier League ngo nurangiza ngo usohokere igihugu. None ni iki uzakora hanze mu gihe utsindwa n'ikipe ya Etincelle ibitego 2 mu gice cya mbere? Ni agahinda rero. Abatoza ikipe ya APR mu gihe bakomeje kunanirwa, bishobora kuba bazabirukana, kuko APR umwaka nurangira afite gahunda yo kuzaba yacekinga imisaruro cyangwa ibyo basaruye muri uno mwaka w'imikino. Rero basanga bitavamo bitewe n'ukuntu yarwaza abarwaza abafana imitima ndetse n'abakunzi ba APR bazamwirukana. Gusa gahunda yo kumwirukanaho ntiyabura, kuko afite imibare mibi w'umutoza atakora match 5 zikurikiranye. Rero abafana bo batangiye guhamagara Adil hari mentality yubatse mu bafana ba APR. Wabonaga yuko niyo APR yatsindaga 2 cyangwa niyo yari kunganya, uravuga ati ko APR yawunyereje. Icyabaye n'umwaka muri football bibaho, tujya tubona wenda surprise, ariko hari ikintu yakweretse. Ntiwigaye ko nyine kumva nyine nawe ushimishijwe no kubona APR igenda, ariko aho ngubu nta kugenda. Abakinnyi bafite ubunebwe, ubona ko nta gukorera ikipe, nta kwitanga. Rero ubwo bigaterwa n'umutoza. APR ifite icyo yabikoraho n'icyo yabihinduraho. Gusa turabashimiye, mukomeza kudutega amatwi, muzamusanga Zandani hano. Tubafitiye umweyo muri APR, video izakurikiraho niyo mweyo ya APR uvuga muri APR kandi uvuze ubuhuha. Turabashimiye, gusa mukore subscribe.